Эми Италияда, Анталияда жашагандай экенсиздер да, постоянно суу. Тоок кана. Бу эже канал үстүгө жатып алыпсыңарбы? Мынакей. Эч нерсе калбайт бу жакта. Ленина, Курманжан датка, площадь почти жууп кетет. Эч неме калбайт. Биринчи жолу лайк чудасыңарбы? Вот так надо работать, ребята. Сіздер пенсия кетіп қалсаңар, сіздердің ордыңарды елей тұрған балдар бару, специалисттер? Ешқанада жоқ, біздің облыста жоқ болып отыр, жаштар жоқ. Ассаламалейкум. Каналды бойына жатып алған ма екен? О, қара, уятты. Я. Вообще эле куроо кылып алыптыр, кара, суунун үстүндө турат. Ар жагында тазалап, лакаса барабыз мында тазалап. Bunun şkol var ki, şkolda ayakın üstüne çıkarız, mekteптен soruk еттеген. Ошону дагы чекесин ачайын депчи. Акырын аркыбеге чыгабыз да, жанагы Санкт-Петербургка чыгабыз, Мамыровка чыгабыз. Шаркыратма ушулбу? Айланып кууп барат экенбиз да. Сол. Тууганым кандай, жакшыбы? Telefonumda şülüz var, eski. Bütün üstüne толкана салган экен. Жок, үйдө красный менен турат. Саламатсызбы? Апа, кандай, жакшысызбы? Өзүңүз кандай, жакшысызбы, демдүсүзбү? Каналдын үстүнө үй салып алыпсыз, апа? Ойбой. Кандай бу? Мына жерде телефондун мурунку шүлүзү ушу келе. Кече баягы сүйүмай калкан суу ушудан кирип атты да. Буну бетондон салдык. Жаап салдык, суну ошо токтоттук. Толканаларды бүгүн айтты, бузбайлы. Тооккана. Бу эже канал үстүгө жатып алыпсыңарбы? Биз машина кылганбыз да. Жок. Бул жагычы. Жагы ушундай. Эме эркин аба. Каналды көрдүңүзбү? Толуп калыптыр уже. Кара. Бул бир 50 жылдан бери тазаланбаса керек, Карам, толуп. Анын үстүнө шаардын каналдары мусоропровод эле да чындыгын айтышат. Шаардарда өткөн биздин бир негизден бир 12-13 каналыбыз бар. Канал баарын тазалаш керек. Ушул каналдарды канчалык каналдар көп болсо салкын болот да. Канчалык каналдар көп болсо салкын болот. Все. Полный мерден алсын. Сени белгиле, мону алсын, үйдө алсын. Эртең да техника келет. Апа, туура эмес салып алыпсыңар да үйдү каналдын боюна. Биз эртең арык тазалашыбыз керек, кантип киребиз? Биз үйдү сатып алдык. Жок, түшүндүм мен, кантип киребиз эми? Каналды карап толуп калыптыр. Эртең сел келсе, шаарды бир суу каптайт. О, калыш керек, караң толуп калыптыр. Көрдүңүзбү мына? Толуп калыптыр. 1 метр, жарым метр калыптыр. Канча үй бар экен эме, Сонбек Калматович? Атаралы. Канча үй бар? 10 чакты үй бар, мына ал жерге чейин 10 чакты. Андан кийин жанагы резиденция башталат. Резиденция үстүнө. Кандай? Баш толуп агат экен. Аба кантип тазалайбыз бул жерде? Только бошоткондо ана кирет, только бошотуш керек. Мен ал жердин электросын ставить, только бир жагын бошотуш керек да. Бир жактан кире албайт. Бияктан кире албайт экенсиз. Суу баткан үчүн эле колдон келген жашагандан эле Кандай кылабыз, Адилет? Архитектор. Мен тазалап салбы, толуп калыптыр совсем. Ошол каналда.
Çoğun kanalda. Çoğun kanal var. Oradan gelen şu. Негізі тазаланыш керек те бәрі. Канал башка каналдан өзі. Мына көрөсүң. Bu yıl тазалабасак, где-то bir 2 жылдын ичинде полный ашкан суу буякта полный чаят. Эч нерсе калбайт буякта. Ленина, Курманжан датка, площадь почти жууп кетет. Эч неме калбайт. Именно ошол жерден агат. Кандай жакшы бежет, со жакшы. Gelirler. Мен шаарды мэри болом, эже эме кылып жүрөбүз, каналды кыдырып жүрөбүз. Nereden? Ооба. Zöğüt. А, 3 kup gelet de olsa 3 kup gelet. Maksimalde 3 kere. Ayaklı 5. Kazanırsak 5 gelet. мына аш керек. Мен мына эме аш. Саламатсызбы? Кандай саламатсыз? Саламатсыз, кандай жакшы? Кандай улум жаксыңар? Эси ким үйдүн? Сиз кандай жакшысызбы? Биз атыңыз ким эжеке? Feruza olur atın. Феруза, биз мына арык тазалаш керек болуп атат да. Ошого Kimbaylı kazanıyor. жок, казыш керек. Hazır. Ооба, 2 метр, 3 метр ылдыжагын казыш керекпиз да. Ошого азыр көпүрөдөн баштап ушул водоохранный зонаны 6 метр бошотуп келе атабыз. Эртең балдар келип тартып берет сиздерге. Канча бошотуш керек. Ошону бошотуш керек болот эме кылыпчы. Bu jağıdan aldım. Ооба, бул жагынан. Buradan mı alıyor? Үй көчөт алынат. Жоксо мына машина баткандай кылып бошотуп бересиңер да, мына эметишибиз керек. Канча метр экен? Şu gözde 3 metre giriyor. Şu yaktan değil mi? 3 metre ile Канча экен? salıngan. Бизге 6 метр бошотуп бересиздер да келип, балдар эртең келип эсептеп беришет. Сиздер Феруза эми Италияда, Анталияда жашагандай экенсиздер да, постоянно суу, да? Ооба. Сөр. Bunlar bizim trafikçiler şu yüzde de sizden cıma sağlıyorlar. Hem de ben o geç falan bu. Аны эртең балдар келип айтып беришет. Аты бош екен. Ha, Аты бош екен. так времянка экен, да? Ооба. Мына дагы не положено. Бүт малды алыш керекпиз. Мына до конца бошотуп эмеге чейин. Хорошо. Давайте. Bu yakta үй жоқ бірақ бұнда öyle. Agorot. Так, кет, ойлой берейин. Мына забор эле ачылат экен. Я. Дальше кеттик. Дальше кеттик. Эртең катастрофа болот. Bunları yaratan bir kova çıkanda. Bu başka pencereler olsa. Охо, мына сууну кара. Çıkıyor burada. Başına götürüyor. Bu da pencereyle. Benim Jordan'a Эмне? açık. Азаматкан экөөч. Муну о жолда сууну ачпаса, арыкты тазалабаса, эртең катастрофа болот. Это неизбежно. Бойдон толгон суу бардык тетиги эмеден агат, Сүйүнбаеваданчы. Сүйүнбаевадан ылдый полностью именно полный каптайт. Курманжанда, Алиев полный наводнение болот. Катастрофа болот. Срочно тазалаш керек, прям срочно. Балдар істеп кете башқан. Ай. Мына кайгынан тазалайбыз. Бер жагынан кете береби, эркин аба. Gidiyorum şunu. Ha, Üzerine gidiyorum burada açık ana. Arabanın altında açayım açık. Çok güzel. нарыкка тазалыкка кирбейбиз, а? İşte gitken. Я. Devir antam tanda ile tutkuda köpçülüğünde dostum. Анда бир жолу тазалап коюш керек экен. Ооба, анда бир жолу тазалап коюш керек экен. Bayıftan girip duruyor takansa. Ооба.
O su var. Su Sizin suyunuz bu? O kolunuz tegen emas baba. yiyen de. Ha. Yiyen de. Hatta buldu. O kaldırıptır. Gördünüz mü muzdak? O su ağır bu ne? Aa, Pol getir. Bu kaçan toktap başı mümkün. Bu tohtoyut. Ha. Tohtoyut yağmurlarlı. Tohtoyut uçlu su var turatta. Ne demesi когда bu toktoydu da. Жер су качканда, Ha. су качканда. Yerin aslında şunca su köp de. Aslında 4 metre yerden aşağı bayrağı. Çırastel giderek elektir zan verip önüne de yokmanlar bolotlar. Yok bu endişen var. Yollar az önüne getirir. Burada mümkün değil. Gireyim. Ama tak Türkçe. Ya Allah. Bir yerde asfalt kılıp dur kişi neçe. Burak var temeden tartış gereken ha. Bunlar kaldırıp durdu emeğimiz badakran zonan. O vremenkası varken detekte bir kamok varken. Ya. Burası da. Bizi canağı 3,5 dikta yer uçsuz yer mi? Mo bizge kirevi? Ha. Bunlar giyim urganlarda. Вообще son cerike moya. Son da kalmadı hiç. Son cerike moya. Buna gel. Birinci yolla keçudasın arı. Вот так надо работать, ребята. Так. Bayakta var ekan. Bu suvni to'xtatib turolmaydi ekanmiz da. Açık boydan turmaydi ekan da. В смысле, yo'q. Javob olmaydi ekanmiz da. Все время ochib qo'yish kerak bu erkin havo. Kanal var. Ha. Kanal yaptı. Javob Yo'q, imеется в виду. Bunda to'xtab tursak bo'lar vaqtili. Hozir ham o'ta o'g'ir shu vaqtda to'xtatishdi. Gün avarayni orta dehqonlar oradan keyin. Allah. Akbravo. Kayırma degen uşu menen getirip bayağı önüme var koca polattı. Ha. Birinci olsun. Allah. Bu yerde janağı uzun ekskavatorмен alasızdır hava. Qancha alasiz? 3 metr alamiz mı? Terengdegim de. Ha. Ha. 3 metre. Peki. Bekli bir yarım ne kalsa olur. Çünkü onda bir yanında okulan sömkatı açmakta. Mo yanlış gerek. Moğol ne degen ha? Ya. 6 yuvar. Seninki bunlar? O güzel benimki. Bu şunu da okulan da ya. Balık mısın? Kayanama. Çok da iyi. Ya. Allah. Bunu narcağı açık iken. Birli var iken. Adım Amun. Muhammed. Narcağında yol açık mı? Ha. Yok. Tazlaşıyoruz gerek bulat da. Turav? Elde şu anda da açık bir güne. Allah. Tamam. Nasıl olmuş? Acaba kandays? Çisi yok mu acaba? Çok ada kıranınız var ki on kot etken turbay mı?
Turat kotet uyudum burçu bataklarını sonra da. Ya. Allah. Azma biraz cross'ta kirip gidiyoruz mu? Da arka kayıttık mı tutuşup gidiyoruz. Doğru çıkıyor. Doğru söylüyorsun. Geç kalıyor. Adalet, ötük var laga. Ha. Asfaltta jilet şey böyle kaptı. Ben daha asfaltta jilet okşayızdım. Ötüktü de erdem koydum ben. Moğollar cekemeyin çıkmayınca ülüşeri salып olgan ba. Ya. Oşunu aytam da. Bilmiyorum legalizasyonla girgizip versen. Sağlıklı ya. Var tuttan bilet olgun mu? Tutam dikter şeylerde. Yok mahvolmuş. Şu suyunu joğutup koyduk ko biz. Ya. Ama suyun uyun aslında bu su. Uyun aslında kalıp ketken bu su. Ha. Значит, onu alış gereken de. Onlar poldan alış gereken. Ha. Ötkünde ben kirgem alıyor göç. Kıtaylarda şey diken, arendada. Tak, oldu, ben daha basal bayız abi, cemde basak bulav, yol var mı? Aynen, yol basal. Assalamu alaikum. Qanday tuğan yaxshi? Tak, bu yoq yol bor chiqib ketganmi? Kanal qana? Kanalda ko'rsat bo'ldi. Ha, kanal. Было вообще заброшенный, да? Вообще заброшенный. Я. Короче, а что солон, да? Ötsek bulav ki sonra? Ha. Sonra? Qancha kub suv ag'at hava? 3,5 kub. Sekunda. Ne sekunda? Proyektli 5. Ana bundan da bu 4-5 kanalga bölünüp ketет de geçe biz bargan kanal. Bundan sonra köra degen var, Kandırga degen Kemi sizler pensiya ketip kalsаңар, sizlerin o organlarda eyle durgan balдар var mı? Spesialistler? Kanada yok içinde. Bizim Noblos'ta yok böyle. Yaşlar yok. Gelgen yaşlar yok. Görüp gitip. Şoka biz duruyoruz. Benim yaşımız böyle. Kadır yok. Kadır meselesi. Hoşuna gider mi? Bulanın izlerini alıp gelmem. Ben de bana cigit türet. Parası uğraylık. Şu kadar bulanın izleri. Siz mi? Matadlet. Dışarısında kanallar bir yok. Oldu bu ekine. Mana. Evet, kostum sal. Ya. Onlar turayla kurulup duruyor mu onlar? Akran zonası.
Ondan yapıştırdık. Bu canın старинный метод. Cana değil mi? Парпалак değil o. Çarpalak değil. Совсем öyle sudum. Nazarından da alışveriş. Nerede güzel bir içinde. Başına şimdi. Telekom üniversiteye gelip kaldık. Babamla çok yerlerde bulunuyor. Aynen. Şöyle olmaya parayla. Çok zamanın bana alır. Şu üstüne kaldırırız. Ama bak düşün. Bakın çıkıp gidiyoruz mu? Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi bo'lgan savdolar. Mo reyd qilib juradilar. Sizda aytmadimi keladi belgilaydi deb. Ichamiz, xudo xolasa. Qana saç ko'rmaydim. Suv qana? Ha. Başlangıçta şuraya da 100 metre kanalın başlangıçı. Aralarına kurabilmek için kanalımız var. Şunun çok. Şunun eski kanalı buldu mu? Yıllar yıllar var öyle bizim yerden görece. İçine kuralım. Kalanlar çatlarlardan. Bunu alış gerekiyor ha? Onu alış gerekiyor. Eski kayaktaki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Срочно chiqaman. Zamir Pash, srочно chiqaman. Salomatlar, tamoyingiz topda bo'lsin. Salomatlar. Cho'ngdor bor bu yoqda to'g'ri? Cho'ngdor bor bu yoqda juradi. Qandaysizlar? Qandaysizlar? Qanday jastar? Qanday? Yaxshi. Nasıl? Kanal vada kran zonası karşılıyor. Qanday yaxshi bo'ldi, so'yaqchi. Evet, o'tirasiz, keling. Bemalol. Oyoq srочно bo'shatqilar. O, приветствую. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi o'zingiz qanday? Yaxshimi? Ha. Bu yoqdagi почти saytning ustundagina. Salomatsizlarmi? Tamoqda tatli bo'lsin. Ha. Tak. Şunda böyle 6 metre boş gerekti. Burada bir ayak var. Güllerden başlayıp kalganı bana açkan sonra akbara taşlap durarız. Katastrofik burasına var da bu yakta. Biz burası var. Onun burası katastrofik burası. Diğerden altı dökem kalganda sayga taşlap durarız. Bu cana koçeken ha? Вот что. Значит, biz azağı sement akır bu şey olay var. Az biz kasaba veriyoruz. Orada ondan sonra canlar konuşuyoruz. Olmuyor. Bunu kim qarash kerak? Bardaqqa. Siz qarashingiz kerakmi? Bu жаққа дейін облыс қарайды. Yo'q, nimalarni решеткалар kim qarash kerak? Bu yerda remont qilinglar, o'ngdoqlar. Qarang, bardaq.
Bu yerde oңдогула hava. Kara neydi? Tazala, kraskala, oңдогула kara. İçine bitki koyuyorlar, uyak derken.